Filimi ngiye guheraho ni filimi yitwa The Crow. Iyi filimi yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yakinwe n'umusore witwa Brandon Lee. Uyu Brandon Lee ni umwana w'umukinnyi w'icyamamare witwa Bruce Lee. Abenshi Bruce Lee muramuzi. Ni umukinnyi wari umuhanga mu bijyanye n'imirwanire. Iyi filimi Brandon Lee yayikinnye yitwa Eric Daraven. Aba ari umuhanzi uririmba injyana ya rock. Uyu Brandon Lee wakinnye yitwa Eric Daraven aba afite umukunzi. Ariko we n'umukunzi we baza kwicwa n'abagizi ba nabi. Gusa hashira umwaka bapfuye, umuzimu w'inyoni yitwa The Crow ukazura Eric Daraven. Ukamuha imbaraga zidasanzwe zo gukira ibikomere ndetse no kurwana bidasanzwe. Eric Daraven icyo yitajya gukora ni ukujya kwihorera ku bagizi ba nabi bamwiciye umukunzi. Iyi filimi ntabwo nyivuga yose. Icyo nshaka ni ukubwira ikosa ryakozwe ndetse n'umukinnyi ryatumye apfa. Ndakubwiye ngo iyi filimi yababaje abantu benshi, izamura impaka nyinshi, bitewe n'uko umusore wawitezweho gusimbura Bruce Lee ari we watakarije ubuzima muri iyi filimi. Brandon Lee byabyitezweho ko azasimbura se, ariko ni we watakarije ubuzima muri iyi filimi. Tega amatwi nkubwire ikosa ry'amafuti ryatumye apfa, ndabizi agahinda karakwica. Ushobora kuba warabonye iyi filimi cyangwa utarayibonye. Gusa nakubwiye ko Brandon Lee wakinnye yitwa Eric Daraven, nyuma yo kujurwa n'umuzimu w'inyoni yitwa The Crow, ahita afatiraho akajya gushaka abishe umukunzi we kugira ngo yihorere. None ndagira ngo utege amatwi wumve scene uyu musore Brandon Lee yapfiriyemo. Kubabonye iyi filimi mwabonye scene aho Eric Daraven yinjira mu cyumba kirimo abagizi ba nabi benshi bicaye ku meza. Muri iyi scene mwarabibonye ko abo bagizi ba nabi bamurasa. Ndagira ngo none utege amatwi wumve ibyabaye bari gukina iyi scene. Buri muntu wese wakinnye nk'umugizi wa nabi muri iyi filimi yahawe imbunda bagiye gukina iyi scene. Ngira ngo murabizi ko ari n'umugizi wa nabi witwa Funny Boy. Umuntu wakinnye nka Funny Boy nawe yahawe imbunda. Ndagira ngo utege amatwi wumve impamvu Brandon Lee yapfuye bitewe n'iyi mbunda babahaye wakinnye nka Funny Boy. Imbunda babahaye aba bose zari imbunda zirimo amasansu ya fake. Amasansu ya fake asohora umuriro ndetse n'urusaku ariko ntagire ikintu kigenda. Ariko dore ikibazo cyabaye ku mbunda bahaye Funny Boy. Imbunda bahaye Funny Boy yari yakoreshejwe kuri scene yabanjirije iyi ngiyi. Iyi scene yabanje yari yakeneye amasansu ya nyayo. Ni ukuvuga ngo imbunda bayikoresha baba bashyizemo amasansu ya nyayo. None ndagira ngo wumve ikosa ryakozwe. Bahaye umuntu imbunda kugira ngo akuremo amasansu ya nyayo ashyiremo ya fake. Arabikora ariko yibagirirwa muri imwe. Nuko Brandon Lee arinjira ngo bakine iyi scene. Nkuko mwabibonye muri filimi bose bamurasiye rimwe. Baramurashe ariko Funny Boy yarashe rya sansu rya nyaryo ryarasohotse. Rikubita Brandon Lee mu nda. Yikubita hasi. Abari kuri set bose barumiwe. Bagira ngo Brandon Lee aracyari gukina. Ariko barebye neza basanga ari kuva amaraso menshi mu nda. Bamwirukankana kwa muganga muri ambulance. Bamujyana kwa muganga barabaga bakora uko bashoboye. Ariko nyuma y'amasaha 6 hatangazwa inkuru mbi. Inkuru y'urupfu rwe. Urupfu rwa Brandon Lee rwababaje abantu benshi. Ndetse bamwe batekereza ko uyu muryango wavumwe. Iyi filimi yapfuye atayirangije. Gusa nyuma y'igihe bashatse abandi bantu barayirangiza. Bakoresha ikoranabuhanga ku buryo ubona bari kuyikina basa neza nka Brandon Lee, icyo twita body double mu ndimi z'amahanga.